le haini Ta'aloga Lakapī e faiga ka lapu o le uni Lakapī o Ueligitone le whaeunga le vai aso nei, ona o se mata upu o le fia ai le Asosi e Laufalī. O se whaamtalanga tusitusia mai le Asosi e Laufalī, Ta'aloga Lakapī o Ueligitone na taʻua ai e whapea, ua whamalosia le latou whalapou tonga, e taōfia le whaatinoina o latou au nanga masani, ona o le whaawau pēa o ni faiga tau whaamatau mani uiga le manuia e whaasanga i Laufalī i le taimi o Ta'aloga. Whailo mai le Tēteva le Asosi e Laufalī Ueligitone o Ben Van Berkel, o le vai aso na tenei, na whailo atu ai i le uni Lakapī o Ueligitone, a whai e toe ali di mai i nisi mata upu whapea e a whiaini a mionga mani uiga paa e whaalia le au mai moa ma le au tāpua i Laufalī o le a taōfia loa le latou au nanga i le whaafoi ina o Ta'aloga. Whailo mai le lipele stene e tolu nisi mata upu whapea sa tūla i mai le stona ina te anei mai o le ala le ua whaia i lol ma le whaaiunga e le aini Laufalī e ngā lulu e Ta'aloga i le whaaiunga o le vai aso o lumana inei mai le aso sefuru e o i le aso sefuru lua o Iulai. O mata upu e pei ona le fia ai le Asosi e Laufalī na tutupu mai le taimi o Ta'aloga Lakapī a whanau la Haiti po le junior rugby a e whapea fo i Lakapī a onga a to ai ma Lakapī a tangata mātutua po kalapu i le tonu o le lau mua.